kosodan ari kolera anak hayam kene sor kadaria ayah gitu ayah bangga urang sasarangan nanjarkan seni kagungan sani senang tuturuna warisan karuhun urang cai-cai kopi-kopi bancak beremedi tawaran kali-kali serapi nuntun munding di kantelan sabut tangan itu saha gede teuing sing goreng gede junjungan kepesedan gogoleran di papak-papak siap kosodan anak hayam ala ari kosodan ari koleran anak hayam itu saha nuntun munding di kantelan sapu tangan itu saha gede teuing sing goreng gede junjungan kosodan gogoleran anak hayam kene ari kosodan ari koleran anak hayam de buruan ayak meureun hoyong dilajeng ayak hoyong kana warudoyong di papak-papak jungjunan atuh siap hayu. Oh di papak-papak heula, di papak-papak siap. Hoyong di papak heula siap. Belajar kada junjungan. Ayo.
kecewa. Teh Teti deui. Bos Teh Teti deui. Jadi dihadapkan disurung-surung. Ranjang pengantin siap. Dialungkan ya di pulung batur sawer sayang. Sor hiji deui kagok. Ibu Haja dia ranjang pengantin.